Yeah, nan la mwen. Premier tit album Boukman Experience. Boukman Experience. Premier, man ka di Fon Pale. Fon Pale se Masters. E te kon pale. Non, se Boukman Guinée. Jo arrive. E Boukman nan apre, soti apre Boukman Guinée. Alors se... Te gen moun ki ta ben. Nan ba ki blan pou akonya pou yo fè kompren son purifikasyon. Lo ben nan labou. Mche, mwen album sa la. Sorry. Mwen album sa la. E, koma Ajayi. Ajayi. Son sort de kontantman, joie. On danse tout. Danse. On belle danse. On va. C'est ça.